Igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha nshuti bakunzi bacu nkoramutima mudukurikiye aho muri mu bice bigiye bitandukanye, turi mu gitondo cyo kuwa kabiri tariki 20 z'ukwezi kwa munani umwaka w'ibihumbi 2024. Ni igitondo kizindutsemo amakuru menshi, amakuru yibanda ku ntambara ikomeye ikomeje guca ibintu hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya Congo FARDC. Ibintu byakomeye, ibintu byahinduye isura, abaturage 16 bishwe no mu mirwano karundura, imirwano ikomeye cyane hagati y'intare za Sarambwe ndetse n'igisirikare cya Congo FARDC, n'imirwano itoroshye yamaze guca ibintu hano muri teritwari ya Rucuru. Gusa ni intambara ibaye ari nako ndibuze kutukudondosha ku ntambara nayo yongeye kugwamo abatari bakeya, ni hagati ya Israel ndetse na Palestina. Ibihumbi 40 by'ingabo zamaze kwegera umupaka uhuza ibihugu byombi. Israel yamaramaje, yagaragaje ko yiteguye kongera kugaba ibitero bikomeye cyane igasenya intara ya Gaza ikayigira uburere. Saa honyine turi buze kuguma, kuko turi buze kukubwira ukuntu abaturage 8 biciwe mu modoka mu mujyi wa Goma. Gusa ababishe ntibaramenyekana. Si gusa turakubwira ukuntu intambara hanganishije Uburusiya ndetse na Ukraine nayo yongeye gukaza umuvuduko. Ubu ngubu amakuru ari hanze nuko igisirikare cya bwana Perezida Zelensky gufata utundi duce duherereye ku butaka bw'Uburusiya, nyamara Perezida w'igihugu cy'Uburusiya Vladimir Putin indwanyi karabutaka hari ibyo yatangaje. Amakuru yacu turayasoreza ku mugambi karundura, umugambi ukomeye cyane wacuzwe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Ni umugambi wo guhitana uwahoze ari perezida wa Congo Joseph Kabila. Ni umugambi yakoze afatanyije n'itsinda ry'abasirikare badasanzwe barenga 33 ubwo bari bitabiriye umuhango w'inama ikomeye cyane yabereye Zimbabwe, aho amakuru avuga ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi yacuze umugambi akajyana n'ingabo karundura zisaga 33 zisanzwe ziri mu ngabo zishinzwe ubutasi mu gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Turakubwira ukuntu uyu mugambi wacuzwe ndetse n'ukuntu wapfubye. Icyo nkusaba ni ukureba munsi ya video ugakanda kuri subscribe, ubundi amakuru yacu tukayakugezaho uko bwije nuko bukeye. Ibintu byakomeye, ibintu byahinduye isura, abaturage 16 baguye mu mirwano ikomeye hanganishije M23 ndetse n'igisirikare cya Congo FARDC gikorana n'abawazalendo. Umutwe wa M23 urashinza abarwanyi b'abawazalendo kurenga ku masezerano yasabwe n'umuryango mpuzamahanga. Ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo kuri uyu wa kane ushize abaturage 16 bahitanywe n'ibisasu bikomeye cyane byatewe mu mirwano ikomeye cyane yasakiranishije M na FARDC muri teritwari ya Rucuru muri Kivu y'Amajyaruguru. Ubuyobozi bwa teritwari ya Rucuru bwana Isiyaka Kibala yabwiye ibinyamakuru bigiye bitandukanye ko abarwanyi b'abawazalendo basanzwe bafatanya n'ingabo z'igihugu bateye ibirindiro bitandukanye bya M23 birahitwa Igisharo, basiga bishe abasivile 16. Bwana Isiyaka Kabila yongeye ko iyindi mirwano hagati ya M na leta y'Kinshasa yabereye mu duce dutandukanye. Gusa amakuru yatanze nuko yavuze ko abagabye iki gitero batwitse imodoka y'abagenzi bari baturuka mu muhanda wa Gisiru barimo gukomeza ahitwa Ibumbe, baza guhitana abaturage basaga 8. Anasobanura ko ibi byakozwe mu gihe M23 yari itaramenya amakuru y'uko yagabyeho ibitero. Ibyo byose nta murwanyi n'umwe wa M23 cyangwa uwa wazalendo wabipfiriyemo nk'uko amakuru ava ku mirongo imbere ku rugamba abitangaza. Iyi mirwano ibaye nyamara byitwa ko hari agahenge gahagaritswe kagasabwa guhera ku itariki 4 z'uku kwezi. Amakuru akomeza avuga ko abarwanyi ba wazalendo ndetse na FARDC ngo bemeranyije guhagarika imirwano bahanganyemo na M23. Gusa amakuru ari hanze nuko guhagarikwa kw'iyi mirwano ngo byaba ari trike cyangwa se byaba ari umuvuno waciwe
na leta ya Kinshasa kugira ngo ibone uko yisuganya ifatanyije n'ingabo za SADC babone ukuntu bagaba ibitero ku mutwe wa M23. Ibibaye mu gihe uwahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila yasimbutse urupfu. Havuzwe amakuru y'uko Joseph Kabila ari hafi yo kwicwa n'ubutegetsi bwa leta y'i Kinshasa. Igihugu cya Zimbabwe nicyo cyavuzwe ko giheruka kuburizamo umugambi w'ubutegetsi bwa perezida Felix Antoine Tshisekedi wo kwivugana uwahoze ari perezida wa RDC, nk'uko inkuru ikomeje kubica bigacika ku mbuga nkoranyambaga. Ahagana ku wa gatanu wa kiriya cyumweru gishize nibwo i Harare mu murwa mukuru w'igihugu cya Zimbabwe hateraniye inama y'abakuru b'ibihugu b'umuryango wa SADC. Iyi nama Tshisekedi yayitabiriye kandi amakuru anavuga ko uyu mukuru w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yazanye itsinda ry'abakozi barenga 33 bo mu rwego rushinzwe ubutasi muri RDC. Nk'uko aya makuru akomeza abivuga, nuko iri tsinda ry'uru rwego ry'ubutasi bwa RDC ryari ryiyitiriye abacuruzi gusa bari mu mugambi wo kwica Joseph Kabila wahoze ari perezida wa RDC ndetse na General John Numbi umaze igihe ahigishwa uruhindu n'ubutegetsi bwa Kinshasa nyuma y'uko ahunze iki gihugu. Numbi akaba yarahoze akuriye polisi ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bikaba bimaze igihe binavuga ko ari mu gihugu cya Zimbabwe. Aya makuru anavuga ko kandi Major General Christian Ngwere ukuriye ubutasi bwa RDC niwe ari uyoboye iri tsinda ryari rifite umugambi wo kwica aba bayobozi bombi. Binavugwa ko iri tsinda rikimara kugera muri Zimbabwe ryahise ryaka amacumbi muri hoteli zigera kuri 3 zitandukanye. Hafi y'izo hoteli hakazajya haba hari umutekano ukomeye cyane. Bikavuga ko abacumbitse muri aya mahoteli bahinduranyaga byibura imodoka 3 mu isaha kugira ngo hatagira uwuza gukeka aya makuru. Amakuru kandi yanemejwe na General John Numbi mu butumwa yatanze akoresheje urubuga rwa X yahoze ari Twitter. Yagize ati "Rutwitsi ari we Tshisekedi amaze gutakaza mu buryo bw'ubucuruzi inshuti ze n'amamiliyari agera kwivugana uwahoze ari umukuru w'igihugu Kabila. nanjye fashe yibwira ko ibihugu bya SADC byateye urusoni nk'abavandimwe be." Inzego z'ubutasi za Zimbabwe zivuga ko zagize uruhare runini mu kuburizamo umugambi wo kwica Joseph Kabila kuko ngo bayobyaga uburari bwaho acumbitse, bityo bigacangisha izi ngabo za Tshisekedi. Bibaye mu gihe perezida Tshisekedi aheruka gutangaza ko Joseph Kabila akorana bya hafi n'umutwe wa M23 gukomeze guhungabanya umutekano we uko bwije n'uko bukeye, ufatanyije na Colonel Nanga ukuriye ihuriro ry'imitwe ya politike ndetse na gisirikare rya FCI. Ibi abitangaje nyuma y'uko hari n'amakuru avuga ko perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi ngo yaba arimo arashaka kugenda yivugana abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe uko bwije n'uko bukeye, kandi akabikora mu ibanga rikomeye cyane nta bihugu bitahuye umugambi afite wo kuba yahitana abayobozi bo mu nzego zigiye zitandukanye. Perezida Tshisekedi akoze ibi ngibi nyuma y'uko nawe yari amaze iminsi ubuzima butamworoheye, dore ko amaze igihe arwariye i Buruseli mu gihugu cy'Ububiligi aho yabazwe. Bikanavugwa ko nawe yari hafi yo gupfa kuko amakuru avuga ko perezida Tshisekedi burya ngo yaba arwaye kanseri. Nyamara perezida Tshisekedi atangaza ko azakoresha ingufu zose ariko atazigera atuma igihugu cye cyandagara, dore ko perezida Tshisekedi we ashimangira ko abamushozaho intambara bashyigikiye M23 ari ibihugu bibiri byo muri aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba. Perezida Tshisekedi ashimangira ko Ubugande ndetse n'u Rwanda ari ibihugu byamushoyeho intambara byikinze inyuma ya M23
gatatu, icyo anatangaza ko kitazigera gituma arekera kotsa igitutu ibihugu, kuko we ashimangira ko u Rwanda nirudahagarika gutera inkunga umutwe wa M23 nawe azakoresha ingufu zose agahungabanya umutekano w'u Rwanda. U Rwanda rwamaze kugaragaza ko nta nkunga n'imwe ruha M23, ahubwo ruhangayikishijwe n'imikorere n'imikoranire ikomeje kurushaho gufata intera ikomeye cyane hagati ya FDLR ndetse n'ingabo za Kongo Kinshasa bakomeje guhuriza hamwe umugambi n'abawazalendo wo kwica no gusahura ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda. Ibi bibaye mu gihe u Rwanda rwamaze kongera ubwirinzi ku butaka, mu kirere ndetse no ku mazi ngo rwiteguye kuba rwahangana n'icyo ari cyo cyose cyaturuka ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gihungabanya umutekano w'u Rwanda, nk'uko byatangajwe n'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Madamu Yolanda Makolo. Ibi bibaye kandi mu gihe u Rwanda rutangaza ko ruzakoresha ikiguzi icyo ari cyo cyose, ariko rutazigera rwemera bagashaka bake cyangwa abahungabanya umutekano w'u Rwanda. Nshuti bakunzi ba Rwanda Motion News, aho muherereye mu bice bitandukanye, reka nshimishwe no kubana namwe. Nimba ari ubwa mbere wowe dukurikiye, irebere munsi ya video wikandire kuri subscribe cyangwa se sabone, ubundi amakuru yacu ujye uyabona uko bwije n'uko bukeye.